ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93.3 i Karungi na FM 104.3 i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi muto wa Sake wigaruriwe n'umutwe wa M23. Muri iki gitondo turahamagara umunyamakuru wacu Jimmy Shukrani Bakomera. Mu Rwanda, ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana bwabujije abaturage guhinga amasaka mu duce tumwe na tumwe. Amasaka nk'ubu mfite abana ndihira mbese mu gihembwe ntanga 250. Ejo bundi nagurishije umufuka w'amasaka ndayatanga, noneho ihangana ya masaka niyo mfasha gose kuko nta n'ikindi twahinga tudahinga amasaka. Umuturage watanze amande y'ibihumbi 30 kugira ngo adafungwa. Inkuru icukumbuye turahamagara Eric Bagira ubusa. Mu Burundi, abana bato basigaye bata amashuri bakigira gushakisha akazi n'ubuzima bwiza mu mujyi. Turajya mu ntara ya Rumonge. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi muto wa Sake wigaruriwe n'umutwe wa M23. Muri iki gitondo cy'uyu wa kane, abaturage bari mu nkambi yegereye Nzuro n'abari mu nkambi ya Bulengo na Mubambiro bahunze berekeza mu mujyi wa Goma rwagati. Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika, arahitwa Kimashini, ahari inkambi za FARDC na MONUSCO. Jimmy Shukrani Bakomera, wiriweho? Mwiriweho neza Venuste. None izo ngabo za leta zifashe gute nyuma y'ifatwa rya Sake? Mu by'ukuri ikigaragara nuko yego ni nyinshi zirahangaha zihagaze ku imodoka bitwaye imbunda, gusa nta gikomeye ubona zirimo gukora. Hari zirimo kuva ahangaha zigakomeza zikavanga Kimashini zikerekeza Sake, izindi zigakomeza gucungera umutekano ahangaha. Gusa hari n'izindi ziri mu misozi ya Moja, ni hamwe n'ahangaha ariko ni mu musozi ho zirimo gukora ibi, zirimo kurasa ibisasu zerekeza muri Sake. Venuste, none ingabo za MONUSCO nazo ziri aho ngaho, zo zirakora iki? Uruhare rwazo ni uruhe? Ingabo za MONUSCO nazo zimwe zikambitse ahangaha, ziri muri nkambi ya FARDC ahangaha Kimashini. Hariho ubu tuvugana n'ibimodoka by'ingabo za MONUSCO bindi zirimo kuva mu mujyi wa Goma zikagera ahangaha, zo zigakomereza mu Bambiro. Nyine ahari kubera imirwano ntituramenya ko icyo bari kuja gukorayo, ariko zimwe ziri ahangaha za MONUSCO, izindi nazo ziri kumanuka. None amakuru mufite ku ifatwa ry'umujyi wa Sake ni ayahe mwahagararaho? Amakuru ubungubu tufite nuko umujyi wa Sake utarafatwa wose. Ari igice kimwe cyafashwe, no kuvuga ku ruhande ruherera Mushaki muri teritwari ya Masisi. Ni igice kimwe M23 ubu yamaze gufata, ntabwo irafata umujyi wa Sake wose, kuko igice kimwe aho mu Bambiro naho ni hamwe n'umujyi wa Sake ho hari ingabo za FARDC. Ibyo turi kubona ahangaha, gusa ko nta bantu bakiviriya kuko bose bavuyeyo, ariko M23 yafashe igice kimwe cya Sake. Imirwano naho ngaho iri kubera, ariko muri centre ya Sake amakuru amasoko ya FARDC atubwira ko ubu ngubu harimo kubera imirwano, ariko hatarafatwa na M23. Amashusho twashoboye kubona arerekana abaturage bahunga bavuye mu nkambi za Burengo, za Mubambiro ndetse n'izindi zari hafi ya Nzuro. Aho ngaho barahunga bose berekeza mu mujyi wa Goma. Barakirwa bate? Barakirirwa he? Nibyo, abaturage bari basanzwe bari mu nkambi, ubona ko nabo bahunze nk'uko babivuze, ariko
mu mujyi wa Goma ntabwo dushobora kuvuga ngo bari kwakirwa bate, kuko abenshi kubona tukiva mu mujyi ku muhanda iruhande, abandi bagera mu bice by'umujyi bakinjira mu bipangu bisanzwe bitarimo abantu, kuko ubu tuvugana n'aha ngaha turi hari iruhande hari inkambi, abaturage bose bari basanzwe bari mu nkambi bari kuva musona, nta ngamba zirafatwa zo kubakira, ubona ko ari benshi, nta ngamba leta irafata zo kubakira. Venuste, ariko se mu mujyi wa Goma nyirizina abahatuye bo bumva izo ntambara zibera mu nkengero z'umujyi wa Goma mu birometero bitarenze 15 ubo barabifata bate? Ni icyoba gikomeye cyane, kuko nkiva mu mujyi rwagati ndi kuza aho ndi ubu ngubu, ahantu hose nanyuze za butike n'amaduka byari byafunze mu mujyi, ubona ko harakonje, ni urujya n'uruza rw'impunzi, abantu ndetse n'ibigo by'amashuri byafunze, kuko iyi mirwano igitangira mu gitondo abantu bavuga ngo saa kirafashwe, amashuri yahise afunga, abona ko abantu bafite ubwoba gusa, nta morale ubona ari mu baturage, nicyo kiri mu baturage gusa hano mu mujyi wa Goma. Venuste, ubundi Goma na Gisenyi ni imijyi yombi, umwe uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, undi ukaba mu Rwanda, imijyi ihahirana. Muri iki gitondo hari abaturage wabonye bambukiye kuri Petite Barriere bava mu Rwanda baza gushaka ibintu muri Kongo, cyangwa se abanyekongo bagiye mu Rwanda nabo bajya guhaha? Ibyo ntabwo nabikurikiranye cyane, ko ndi mu burengerazuba bw'umujyi, so ntabwo nabikurikiranye cyane rwose. Jimmy Shukran Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ikimashini, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane namwe Venuste. Rwanda, ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana bwabujije abaturage guhinga amasaka mu duce tumwe, buvuga ko amasaka adatanga umusaruro, abarenze ku mabwiriza barabihanirwa. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa aravuga ati ntabwo nshaka gufungwa, mureke nshakisha amafaranga nyatanga. Arundi bafungiwemo nasizemo abadamu babiri b'inahangaha batatu. Mu mvura y'ubujojo Ijwi ry'Amerika igeze mu mudugudu wa Rusheshe, akagari ka Bihembe, mu murenge wa Nyakariro Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Turaganira na bamwe mu baturage bo mu bice bitandukanye bavuga ko ubutegetsi bwanze ko bahinga amasaka, ubirenzeho arahanwa, bacibwa amande abayaboze bakabafungira mu biro by'utugari. Uyu musaza tuganira ari mu kigero cy'imyaka 60, yahisemo kwikokora ngo abone amande y'amafaranga 30,000 kugira ngo adafungwa. Byakunze kutugora kumuganiriza mu ijwi ryuje ikiniga, ari nako asuka amarira kuri mikoro zacu. Amasaka nk'ubu mfite abana ndihira mbese mu gihembwe ntanga 250. Ejo bundi nagurishije umufuka w'amasaka ndayatanga, noneho ihangane ya masaka niyo mfasha gose, kuko nta n'ikindi twahinga tudahinze amasaka. Ihangane muzee. Nyuma yo kwishyura ayo mande, uyu musaza hari icyo yifuza. Bakagombye kuturekurira guhinga amasaka, kuko amasaka ntabwo ari ikiyobyabwenge. Muzi ko amasaka agira igikoma. Ntiwahinga ngo ugurishe ibishyimbo ngo ubone warihira umwana ishuri, ntabyo wabona ibishyimbo, kuko ibishyimbo ntibyera neza. None se uyu muco nyarwanda iyo bavuze bati ni umuganura waje, ntibashaka ukigage, dutanga amasaka bagakora umutsima. Aho ubutegetsi bubuza guhinga amasaka nta haciwe amaterasi y'indinganire, burashaka ko bahinga ibigori na soya kuko busanga ari byo bitanga umusaruro. Nyamara abaturage bakavuga ko ubutaka bwinjiriwe n'udukoko tumeze nk'iminyorogoto tutabasha guhangana n'ibyo bihingwa. Uyu akagira impungenge ko ibyo bategekwa bishobora kubasubiza mu bihe byahise byabicishaga inzara. Nta wahingagamo umwumbati, nta wahingagamo amasaka, nta wahingagamo ibijumba, inzara iratwica. Hari goronome baturemesha inama w'umurenge avuga ngo ndavuze ngo buri muntu wese ahinge, ngo ibijumba nzabonemo buri muturage ufite isambu mu matarasi ateremo imyumbati, ahingamo ibijumba, ahingemo ikintu icyo ari cyo cyose, inzara iri mu gihugu ivemo. Mu kagari ka Bihembe hari ibice bitaciwemo amatarasi y'indinganire, aho bene amasambu bemereye guhinga amasaka, nabo batsimbaraye kuri iki gihingwa cyamye cyifashishwa mu Rwanda mu migenzo yo hambere. Amasaka nyine urayahinga
amasaka iyo byeze urabyumva nyine nose wejejemo nk'imifuka 3 ntabwo ugurisha. niba utahinze ibyo bishyimbo ntabwo ugurisha, ukagura ibishyimbo bikagutunga. Ugeranije n'ibishyimbo n'ibigori n'amasaka ikera cyane n'ikinaha n'amasaka. Undi mubyeyi twasanzwe mu rugo ntafite isambu ihagije ku buryo yahinga ayo masaka, gusa iyo abaturanyi bayezaga byamugiriraga umumaro. Iyo yeze umuntu ahita yabona byoroshye n'igiciro kikamanuka, mbese umuntu akaba yabona nk'ay'igikoma. Bizaguhombye iki? Byampombye kubera nabonaga naho nagura nyine nkamwaka icyo gikoma nako gashira naba nkashaka nkakawa. Kuri iki kibazo tuganira na Bwana Theogene Muhoza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro, yadusubije muri aya magambo. Ntabwo babibujijwe, ariko no kubibuzwa twabibabuza. Mu by'ukuri iyo urebye amasaka agira umusaruro muke iyo ugereranyije n'igihingwa cyatoranyijwe muri aka gace kacu. Igihingwa cyatoranyijwe no guhinga ibigori. Ikindi aho turimo kubabuza cyane cyane ni mu materasi y'indinganire. Leta iba yarashyizemo amafaranga menshi kugira ngo abaturage bihaze mu biribwa banabone ibibatunga mu rwego rwo kurwanya inzara. Ayo masaka rero iyo urebye umusaruro aba muke, amasaka iyo urebye rero atuma inzara yiyongera. Ku ngingo yo gufunga no guca amanda bahinze amasaka nayo yayihakanye. Ntabwo bigeze babafunga. Kubafunga no kubahamagara bakicara ahantu runaka ku tugari nta magusa tugira urabizi. Ahubwo ibyo bavuga ngo barabafunze ni ukubicaza ku tugari aho ngaho. Naho nta gereza ihari, nta n'umuturage urara hano ku tugari rwose. Amande se babaciye y'ibihumbi hagati ya 50 na 30 ashyirwa hehe? Nta mande babaciye, ndabihagararaho. Amande yaciwe ajya kuri konti ya leta. Amafaranga bavuga ibisa amande bamwe barababwiye bizigamira kuri ejo heza, bamaze kuyumva neza. Depite Christine Mukabunana uyobora ishyaka PS Imberakuri agasanga umuturage yagombye kugumana uburenganzira busesuye mu kwihitiramo igihingwa kimuha umusaruro. Nta nubwo nari ko bikibaho. Nari nzi ko abaturage baba bafite uburenganzira bwo guhinga imyaka bihitiyemo ijyanye n'ubutaka bwabo. Ntabwo abwira abantu bose ngo igihugu cyose gihinga ibigori, ntabwo abantu bose baba ibigori. Mu magambo make, abayobozi bagomba kurekera abaturage uburenganzira bwabo bwo guhinga ibyo babona bibabyarira umusaruro mu gace batuyemo. Ahubwo leta ikabafasha kubaha abagoronome bo kubigisha uburyo bwiza bwo kubyaza umusaruro ibyo bahinga. Kuba twaganiriye bakavuga ko uretse kubaha amategeko n'amabwiriza bisanga bahinga bakihinga. Nkubwiye nkawe n'ubwo umunyamakuru nkakubwira nti genda uhinge iriya sambu hano, rura ruhande ruhahinga ibijumba, nta n'ikijumba wabonamo. Cyangwa se genda utera imyumbati hariya, nta n'icyo wabonamo. Ariko bitewe nkanje uzi ubutaka uko mbuhinga, ahaba amasaka ndahazi, ahagenewe ibijumba ndahazi. Noneho iyo umuntu akubwiye ngo hinga iki, uragihinga ukamwereka ko wagihinze ariko ntugire umusaruro. Umurenge wa Nyakariro wabwiye Ijwi rya Amerika ko imiryango igera muri 12 ariyo yatsimbaraye igahinga amasaka hatemewe. Mu bihe byashize hakunze kumvikana ihurizo rikomeye mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo guhuza ubutaka, hahingwa igihingwa kimwe bigatuma tumwe mu duce twibasirwa n'inzara. Bagira ubose Ijwi rya Amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS na leta z'ibihugu biyigize bafite gahunda yo guteza imbere ubuvuzi gakondo. Izi leta zatangiye gushinga amashami ashinzwe ubwo buvuzi. Uburundi nabwo bwarabikoze. Mugenzi wacu Thomas Kaminda biganiriyeho na Dr. Uwimana Albin, umukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu Burundi. Ugeze ku ntambwe novuga nziza, ariko reka ntange urugero. Mu Burundi hariho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Muri ubwo bushikiranganje rero barashyize n'igisata kijejwe kuraba no gukurikirana ubuvuzi kama, ubwo buvuzi bw'imiti twebwe tuyita imiti y'ikirundi. Icyo ni icya mbere. Haraha uno munsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama urahimbazwa mu gihugu. Icyiza ni uko mu Burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubwo buvuzi kama, bakabwemera bakamushyira no muri porogaramu y'igihugu. Ni ukuvuga rero n'umuntu yabinonosoye akaza agasaba uruhushya mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baramuhereza uruhushya. Hari imigambi mwaba mwumva ihari yo gushyiraho amashuri, tuvuge mu mashuri y'ubuvuzi, mu mashuri y'ubuganga, yo kwigisha iby'ubuvuzi kama? Ndabye mu ntunga
nkaraba no mu ntunganyo z'amashuri ya kaminuza icyo gisata nta kirimo kandi nta kirimo na vuba uko twebwe mu Burundi hari icyo turiko turakorera ko cyitwa vision 2040 mu mwaka wa 2040 yuko cyo bari igihugu yiyemereja cyifashe mu 2060 akaba ari igihugu giteye imbere. Rero ndiko ndaraba muri izo ntunganyo harimo iby'iterambere n'ibyo, ariko ako gasata cy'uko ubuvuzi bw'ikizungu hoba n'ikindi gisata gitanga ubumenyi kuri icyo buvuzi kama ntacyo ndabonamo. Amazina yanjye ni Master Twagirayezu ndi Kigali. Rero ikibazo mfite cy'ibyaha umuntu mu gihe yarwaye aba akwiye kugana abavuzi ba gakondo cyangwa se abavuzi batanga imiti kama, kubera ko hari igihe umuntu aba anafite uburwayi budasobanutse ariko bwo kwa muganga, noneho bikaba ngombwa ko akererwa kujya kwa muganga kubera ko yabanje kujya kwisuzumisha, cyangwa se akabanza kwa muganga mu bitaro bya kizungu, cyangwa se akabanza kujya kwa muganga kandi ari yakabaye agana mu kinyarwanda cyangwa se mu kirundi. Aho ngaho araduha ishusho rusange n'ibimenyetso umuntu yakabaye agira agahita amenya aho agomba kwerekeza. Ubwa mbere wohera mu bavuzi b'ikizungu, kuko mu bavuzi b'ikizungu barashobora kukubarira iyi ndwara byananiranye. Ni akarorero, dushobora kuvuga nk'indwara ya kanseri abaganga barashoboye, hariho uburyo babikoramo bakavura, ariko barenge barakubarira ati iyi ndwara ntiyovurirwa ngaha, ishobora no kuvurirwa mu Buhindi cyangwa ahandi, cyane mu kurindira umuntu iminsi yiwe izogere. Muri icyo gihe rero abakubariye mu yandi majambo ati nimba hari ubundi buryo kwifashisha imiti kama kuko irabaho no mu bitaro. Mumenya gute ko ifite ireme idashobora guhungabanya ubuzima bw'umuntu ngo imwangize? Muyimenya gute? Mufite aho muyigeragereza ibyo twakwita laboratoire? Yego cyane, niyo dufise ntabwo ari nyinshi cyane. Uwa mbere dufise dukora muri ibyo biti by'imyimerere ni uvura kanseri, ni ubwoko butandukanye bwa kanseri. Ni nk'ubuhe bwoko bwa kanseri muvura? Iya mbere ni kanseri yo mu maraso yitwa lesemi, hakaba kanseri y'ibere ku bakenyezi, hakaba na kanseri yo mu gitigu ariyo iva mu kintu bita ngo siroje. Yego siro ibivura, novuga umuti w'amazi ubivura ni umwe. Ni ibiti, ubwoko butatu bw'ibiti twamura tukabiteka tukabona urugero twabitetsemo maze umuntu akabifata, kandi uwo muti nyene uravurana n'igikomere, biriya bikomere byo muri esitoma mu gifaransa babyita ibisere gastrike. Ibisere aba ari ibikomere byamaze gutabagurika muri esitoma. Uwo ni umuti navuga wa mbere kama. Uwo rero ndawushingiye intahe nk'umuganga, ubwanjye narawufashe kuko nari nahuye n'icyo kibazo cy'igikomere cyo muri esitoma. Dr. Uwimana Albin, umukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu Burundi, avugana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mu Burundi abana bato basigaye bata amashuri bakigira gushakisha akazi n'ubuzima bwiza mu mujyi. Byifashe gute mu mujyi wa Rumonge? Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Ndayishimiye. Tugiye murongo agaciro tugisawutse kandi twagiye mu mutsi nkora amafaranga 40,000 zemvuye ngamba ndabashiriye nk'akaboga hama bakanyakira banezerewe. Abo ni abana batembereza ibyo gufungura mu mabarabara ku mashure canke mu bunywero bwo mu gisagara ca Rumonge. Ico gisagara basigaye bacita Sauza, ni ukuvuga Afrika y'Epfo. Bavuka mu makomine ya Burambi na Buyengero, bakaba ari bamwe mu baheba amashure bakamanuka mu gisagara ca Rumonge kuharonderera ubuzima. Ni nka kurya abanyarumonge basigaye baja muri Afrika y'Epfo kurondera ubuzima, bakagaruka biboneka ko hari ico barengeje abandi mu bijanye n'ubutunzi. Muri kino kiruhuko c'amashure hari abahaza kugira ngo bace amahera bashobore kwigurira ibikoresho by'ishure. Abandi bana bahabwa akazi ko gucuruza amagi, ibiyoba, ibarafu, ibitumbura, ibiyoba bikaranze, imyumbati n'ibindi. Babitembereza mu bibanza bihuriramwo abantu benshi kuva mu gatondo gushika amasaha y'ijoro. Abo bana bavuga ko ubukene aribwo bwatumye baheba ishure bakamanuka mu Rumonge guca amahera. Umwe muri abo
abo bana afise imyaka 14 nitwifuje gutangaza amazina yiwe, ariko amaze gukorera amezi 3 akaba afise amafaranga 50,000 by'amarundi. Ndabonye ntashobora kuronka amara kugura impuzu, ansema koza gukora akakazi nayo impuzu n'ibikoresho vy'ishure. Abandi nabo barananirwa mu ishure bigatuma baheba bagaca baja guca amahera mu Rumonge, nk'uko byashikiye Rukundo Thierry yahebye ishure ageze mu mwaka wa 4 w'amashure shingiro. Yasibiye gatatu mu ishure rimwe aca araheba kwiga. Uwundi mugwi w'abana ugizwe n'abakwegwa n'igisagara bagaca baheba ishure. Mu kazi kabo ka misi yose abo bana baragira ingorane, hari igihe batarihwa nk'uko byashikiye Rukundo Thierry. Ingorane ngira mpora ndisanga ngasanga banyitse iyo vyasanze nk'ihenda databuze nkate mu musahara. Ntisinzira Leonard avuka mu muryango w'abana 13 Buyengero. Nawe nyene hari aho yihenda ariko aradandaza. Mwana ngira ni ko nyene ngenda ndi kudandaza, hanyuma bakajya ntibandihe canke ukasamba ngo bimeze nabi, bakaca bijabwa yuko babisubiza ayo mahambo nkomvye. Bamwe muri abo bana barifuza gusubira mu ishure mu gihe boronka ibikoresho, ariko niyo mukiza Alex amaze hafi umwaka adandaza ibiyoba n'amagi mu mabarabara yo mu Rumonge, we yemeza ko bitomworohera. Je nasubira ku ishure mugabo biragoye nyene amaze kwitera ibintu vy'amahera wapi ndasubirayo. Iruhande yabo bahevye kwiga, abandi bo baja mu Rumonge kurondera amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri. Nizigimana Methode afise imyaka 14 akaba yungururijwe mu mwaka wa 5. Yavukiye Buyengero ashikira kwa se wabo ahadandaza ibiyoba kugira ngo aronke amafaranga yo kugura ibikoresho, kuko iwabo bafise uburyo buke. Ati jewe ndosubira muhira ishuri ritanguye, abandi bana nabo nibagire nkanje. Nipfurije abana boba bavuye ku ishure baje kurondera amahera ino mu Rumonge ko kuwa mbere twosubira ku ishure. Ishuri irafise akamaro kanini ubumenyi. Mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB baramaze kubona ko abana bakoreshwa muri ibyo bikorwa bagwiriye. Uyu n'umupfasoni Kanyange Felicite aserukira ishirahamwe FENADEB. Abana bakoresha ibikorwa bibarengeye, tugerageje kuraba ibitigiri bivanye n'ibyo mbona mu kibano canke bivanye n'ibyo ni ukuvuga ugiye kuraba usanga 95% kw'ijana ari abana bari munsi y'imyaka 15 bakoreshwa ibikorwa bibaremereye. Ingabire Filijasi ajejwe agateka k'abana mu ishamwe umugenzi w'abana FVS mu Rumonge asigura ko gukoresha abana mu rudandazwa bituma umwana adebukirwa mu vyigwa kuko aba yamenyereye gukorera amafaranga. Amategeko arabibuza kuko bishobora kwica ubuzima bw'umwana. Hari ico bimwononera mujanye no gukura kwiwe, haba ku mubiri haba ku mutima eka no mu mutwe. Nico gituma abenshi muri bo iherezo ryabo dukunda kubasanga bapfungiwe mu busho butandukanye kubera ko baheza bakinjira mu vy'ubusuma, uguhomvya umutahe w'abandi canke mbere bakaba ari bo bibwa kuko badashoboye guharura neza ibijyanye n'amafaranga. Kugira agateka k'abo bana kubahirizwe nuko bosubizwa ku ishure, hanyuma babakoresha bagahimirizwa ko kizira gukoresha umwana atarakwiza imyaka 18. Abatavyumvise nabo bofatwa bagahanwa. Nta biharuro by'abana bikoreshwa mu rudandazwa nk'ubwo bitangwa n'intwaro, ariko mu Rumonge biribonekeza ko abo bana baguma biyongera. Musitanteri wa komine Rumonge asigura ko bitumwa nuko imiryango imwe usanga buryo bukwiye bwo kubaho baronka ku kwezi bagaca bakoresha abana, gutyo kugira ngo ubwo buryo bwisununure bashobore kubaho. Augustin Minani arongoye komine agira ati turatunganya amanama duhimiriza ko imiryango ifise abana ikoresha yo basubiza iwabo. Hariho rero abavyumva bakabasubiza ku mashuri, n'abandi batavyumva. Ico bakora ni ukubandanya bahimiriza kugira ngo abana ntibabandanye bakoreshwa kandi batarakwiza imyaka. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Abanyamerika babarirwa muri za miliyoni bakoresha urubuga nkoranyambaga rwa TikTok bari bahanze amaso Donald Trump uherutse kurahirira kuba perezida wa Amerika kugira ngo bakomeze bakoreshe TikTok. Ni nyuma yuko hari amakuru yuko urubuga ruzahagarika muri Amerika. Ibindi kuri inkuru Tim Harris ishimwe. Kimwe mu bintu bya mbere Donald Trump yakoze nyuma yo kurahira kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere harimo gushyira umukono ku itegeko riha nyir'uru rubuga rwa TikTok umuherwe wo mu Bushinwa iminsi 75 yo kugirana amasezerano n'umunyamerika wa rugura aho guhagarikwa burundu. Ntekereza ko ntibonaga muri TikTok
ubu noneho hari amakuru ngifiteho ntari mfite mu ntangiriro, ariko nagiye kuri TikTok maze mbona amajwi y'urubyiruko ku kigero cya 36%. Iki cyemezo nicyo cya nyuma cyabayeho kuri sosiyete ByteDance ifite urubuga rw'ikoranabuhanga ifite icyicaro i Beijing n'abayikoresha bagera kuri miliyoni 170 muri Amerika. Mu mpera z'iki cyumweru urubuga rwa TikTok rwabaye nk'uruzimiye. Ni nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwemeje ko itegeko risaba ko ishami rya TikTok rihakorera rigurwa rigahinduka isosiyete y'Abanyamerika cyangwa TikTok igahagarikwa kubera impungenge z'umutekano w'igihugu. Ariko ibi byahise bihinduka nyuma y'uko Donald Trump agaragaje ko ashobora kuyongerera igihe. Nyiri TikTok Shuchu wari watumiwe mu muhango wo kurahiza Trump abinyujije muri video yashyize ku rubuga nkoranyambaga yaramushimiye. Twishimiye kandi tuneshejwe n'uko dushyigikiwe na perezida wumva neza iby'urubuga rwacu. Umuntu wakoresheje TikTok mu kugaragaza ibitekerezo bye nuko abona ibintu. Ariko bamwe mu bahanga mu by'amategeko bavuga ko igihe Trump yongereye TikTok kuba ikorera muri Amerika bitazarengera isosiyete nka Oracle ikomeje gucumbikira TikTok kubera itegeko ryashyizweho n'inteko ishinga amategeko rikiriho. Birashoboka cyane kandi nkeka ko bafite imigabane muri sosiyete Oracle na bamwe mu banyamategeko baharanira inyungu ibi barimo barabitekerezaho muri iki gihe. Oracle yigeze kwishyira mu kaga k'ibirarane by'amadolari abarirwa muri za miliyoni, kandi nta kintu na kimwe Trump ashobora gukora kugira ngo akureho ako kaga. Iki gikorwa cya Donald Trump gitandukanye cyane n'icyabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwe muri manda ya mbere, aho yashakaga guhagarika TikTok kubera ibirego byatewe n'impungenge z'uko uru rubuga rwashoboraga kugira amakuru y'Amerika rusangiza Ubushinwa. Kugeza ubu rero nubwo TikTok yongerewe iminsi 75 kandi bigaragara ko Trump ayishyigikiye, ahazaza h'uru rubuga muri Amerika haribazwaho cyane cyane n'abarukoresha. Urakoze Tim Harris, ishimwe ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi, ak'umukobwa ashaka karamugarika. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.